kao što i sami znate, SDP se rasipa. Dio članova riječkog SDP-a odlučio je preći u stranku Mira i solidarnosti 364 Milana Bandića. Idemo vidjeti kako da prijeđemo u stranku Mira i solidarnosti Milana Bandića. Idemo zvati Sabor i tražiti klub Mira i solidarnosti 365 Milana Bandića. Molim. Dobar dan, stranka Solidarnosti i rada 3... Klub zastupnika stranke rada i solidarnosti 366. Poštovanje, pri telefonu je Mirko Lukić iz Rijeke, ali tu sam sad u Zagrebu ovako. Imam jedno pitanje. Recite mi, među nama naravno imam jedno pitanje. Velik broj, kako sam ja iz Rijeke član SDP-a, bi na neki način odlučilo istupiti iz SDP-a i okrenuti se stranci rada i mira gospodina Milana Bandića. Javite se u stranku onda. Aha, u stranku da se javim. Da. Aha. Znači tamo da tražim neku osobu koja bi mi mogla... Pa tamo to imate, tajnik stranke je tamo, gospodin Predovan, tražite njega. Aha, znači to isto se zove stranka Mira i rada 36... Ne zove se Mira i rada, ja ne znam, stranka rada i solidarnosti. Rada i solidarnosti. Ne znate ni kako se zove. Malo izgleda dosta šaljivo ovo. Ne, nije, nego sam ja nisam upućen u to, meni su samo rekli da zovem. Aha. Znači... Ana Komparić-Devčić mi je rekla. Nazovite stranku pa se to interesiraju. Znači, oni imaju isti ovaj broj ko i ova stranka tu. Zapišite broj, ja ću vam dati. Recite. Samo sekundu. Znači, to što se stranka zove, znači stranka Milana Bandića, Mira i solidarnosti. Vi ponovo, ja ne znam što... Ne, nisam vas čuo jer mi je pucalo kako imamo na internetu. Stranka rada i solidarnosti. Aha, a šta je prije, Milana Bandića ili rada i solidarnosti? Gospodine, daću vam broj telefona, probite pa ćete sve sad. Može tako? Može. Evo, samo sekundu da nađe. Nađite. 646. 646. 0, dobro. I tamo je Milan. Čak li vi zovete? Ja sam vam rekao iz Zagreba zovem, a inače sam član SDP-a i reklo su mi u SDP-u, njih oko 70 do 80 članova, bi išlo u stranku... Ne zovite stranku, pa sve tamo riješite, tamo nije Milan, zaboga gradonačelnik je u uredu gradonačelnika, nije u stranačkim prostorijama. U prostorijama Mira i solidarnosti stranke. Ponovo Mira i solidarnosti. Vi se dobro šalite, nađite nekog drugog pa se zabavljajte s njim. A nazovite ovih broja ako imate išta pametno za reći. Ali morate priznati da bolje zvuči Mira i solidarnosti nego rada i solidarnosti. Ja vam kažem da vi uopće ne zvučite nikako. Ako ste se našli nekim šalit, nazovite nekog iz obitelji svoje. Može tako? Ne, ali sad evo vidite. Doviđenja, gospodine. Samo se vi zabavljajte negdje drugo. A ja ne razumijem zašto morate odmah mi spominjati obitelj. Gospodine, još ako i snimate, negdje to je još veća zabava. A nije ja samo pitam, pa meni su samo rekli da zovem iz SDP-a stranku Mira i solidarnosti Milan Bandić 367. Dajte, nisu djeca svi ko vi, ajde, doviđenja. Nisam djete, imam 42 godine. Evo, idemo zvati stranku Mira i solidarnosti 362. Stranka rada i solidarnosti, dobar dan. Dobar dan, poštovanje, pri telefonu je Žarko Špoljarić iz Rijeke. Sam dobio stranku Mira i solidarnosti Milana Bandića 365. Je 365, recite. Recite mi ovako, imam jedno pitanje. Sad sam zvao u klub, u Saboru, u klub zastupnika rada i mira i solidarnosti 365 i tamo se javio gospodin kojeg sam pitao na koji način, pa mi on spojio vas, mogu članova riječkog SDP-a preći u stranku Mira i solidarnosti i rada 365 Milana Bandića. Pa mi je on rekao da zovem vas baš u stranku Mira i solidarnosti.
Pa, ja ne znam, iščlanite se, nek se iščlane iz te... A ima neki, šta ja znam, kako bi se to reklo, neka osoba dole u Rijeci, neki prijelazni rok kad je to i tako. Prijelazni rok? A to kad se može učlani, da ne bi bilo, znate, jer to je 70-80 članova, oni će sigurno povući još za sobom 30-40. Recimo, mi tako to gledamo, pa da samo znamo kome se javiti, ko će nas voditi. Pa znači, iščlanite se iz stranke u kojoj ste bili i učlanite se u drugu stranku. Ali kome dole se javiti u stranci Mira i solidarnosti, rada ili čega već? Rada i solidarnosti. Pa da. Ne znam kome se javiti. Znači ovdje ovo ste dobili prašku i sada... Ali kome u Rijeci? Imate u Rijeci neku funkciju nekog čovjeka koji je tamo glavni za mir za stranku Milana Bandića, da jednostavno neke ove pristupnice imamo i... Znači, pristupnice možete skinuti sa naše stranice, znači u PDF formatu koju ispunite, potpišete... Ma to znam, ali ima dole neki vođa. Neki čovjek koji će nas primit kad prijeđemo. Razumijete? Ima. Hoćete broj? Da. 091. Aha. 091, dobro. Da. Da. Ok, to je? Katarina. Može. Hvala vam, zovem ju, doviđenja. Doviđenja. Hvala. Dobar dan, Katarina, vi ste? Ja sam. Poštovanje, zovemo iz SDP-a, iz Zagreba. Dobro, recite. Ne, mislim iz SDP-a zovemo. Gledajte, ovdje je Žarko Špoljarić, ovako, gledajte. Tu su mi, znači, dali, znači ovako, kako sam ja na neki način isto na izlaznim vratima iz SDP-a u Zagrebu, pa su mi zvali kolege iz Rijeke koji bi prešli u stranku Mira i solidarnosti 365, pardon. Recite, taj prijelazni rok, ta pristupnica, to ide vama, vi nas vodite ili kako? Pa znate šta, ja zapravo uopće nisam aktivna i koliko znam zapravo stranka gore u Zagrebu traži neku novu osobu za Rijeku. A to neće biti, da li mogu ja recimo predložiti sebe? Pa ja vas mogu zamoliti samo da se javite gospodinu Nenadu Predovanu, koji je glavni tajnik u stranci Rada i solidarnosti, pa da se s njim dogovarate oko toga, jer ja zaista, mislim, ja imam funkciju još uvijek predsjednika. Da, jer ja sam uvijek bio za, kako se stranka zove, stranka Mira i solidarnosti. Rada i solidarnosti. Prava i solidarnosti. Rada i solidarnosti. Aha, Mira, Rada i solidarnosti. Ne, samo Rada i solidarnosti. Aha, Mira nema. Mira nema. Ja sam mislio da je stalno da se stranka zove. Ja sam prvo zvao u Sabor, pa ja sam mislio da se stranka zove Mira i... Prvo sam mislio stvarno o Mira i radosti. Pa mi on rekao Rada i solidarnosti, čak je čovjek me spominjao i obitelj. Onda sam zvao u stranku, pa sam tamo slučajno umjesto 365 rekao, ne znam, 366, šta, prijestupna godina, dan, više, manje, ono. I onda su mi rekli da zovem vas. Znači, koga razovem? Pa dajte zovite u stranku i tražite glavnog tajnika, gospodina Nenada Predovana. Pa onda vidite s njim, evo, sad će vam on reći, jer ja stvarno nemam nikakvih više... Dobro, ja ću za sad te članove, taj prijelazni rok, ja ću malo njih zadržati, da oni malo počekaju, pa ćemo onda mi lako prijeći kad se situacija za prijelazak bude dobra. Malo. Može. Dobro, znači, okej, super. Pa ćemo onda mi prijeći u stranku Mira i solidarnosti kad se prijelazni rok ostvari. Hvala vam. Može, pozdrav, čao. Ne možemo preći, vidi, zoveš nikako preći. I sad moramo čekat drugi prelazni rok, koji ne znam kako ćemo to izdržati. Da bi nas 70-80 u prelaznom roku prešli u stranku Mira i solidarnosti 365. Je prošlo dana.